Dobrodošli na još jedna pitanja, odgovor ili Q&A, kako bi moj pomoćnik Dušan rekao. Ovo je zadnja prilika što ste imali da vidimo, da sumiramo cijelu godinu, pitate nešto što vas interesuje. U narednih par minuta odgovorit ćemo na sva vaša pitanja. Prvo pitanje, Dilka na Twitteru. How you see your career once you retire from basketball? And who was the player hardest to defend in 3x3? Of course I'm gonna answer you on English. So the hardest player to defend, I don't know, I don't like to look at individuals. It's also there's so many great players that play this game, but maybe Greg Monroe from Qatar, he was the beast. But the hardest team that I ever played is Team Piran, because they're always running and they're always setting screens. Everybody can shoot, and they're really great players. How you see your career once you retire from basketball? I'm not in basketball, I'm in streetball. But never mind, I want to stay in a sport, in the business side of sport. That is my main goal for when I'm retired from active playing. Sljedeća pitanja, krenut ćemo na Facebook, pošto je tu bilo par pitanja, pa ćemo se vratiti na Instagram gdje je bilo najviše. Da li ćeš igrati 1-1 sa Trikijem? Pozdrav iz Crne Gore, Nemanja Kankaraš, ako se tako kaže. Pa ja mislim da Triki ne smije da igra sa mnom 1-1. Moraš da pitaš njega. What's your favorite basketball shoe? Florey Andrej, he's probably from Romania. My favorite basketball shoe, I don't know, I have so many, so the last one that I'm wearing is Peak Tony Parker 9, so they're really good shoe. My new one, Nike AD Customs, with all drawing for exactly and just for me, so probably this shoe is the best one, but I didn't wear it yet. Predrag Aleksić, da li planiraš se nekad odseliš iz Novog Sada? Novi Sad je moja kuća, tako da ne planiram negdje da se odselim, dosta putujem tokom sezone, tako da imam priliku da živim u drugim gradovima i da viđam druge ljude. Omiljeni košarkaš i fudbaler? I u fudbaler, majke ti. Ne znam. Što bi rekao moj drugar Bošković, kojeg ovog puta pozdravljam, Maradona. A omiljeni košarkaš, to je sigurno Michael Jordan, koga onako sam od uvijek obožavam. Grega Farakaš, da li prihvataš izazov i poboljšaš rezultat vremena i odmjer 3-point drill koncept? Ja sam ovo pogledao, ja ne razumijem čemu se ovo radi. Ovo je bukvalno malo jezivo retardirano izgleda, ali ako ne izazivaš da dam 10 trojki, to uopšte nije problem, tako da ne prihvatam izazov. Ali, svaka čast za tebe. Vratit ćemo se na Instagram, gdje je bilo najviše vaših pitanja i odgovoriti na sve. Moram da napomenem da na srpskom ću odgovarati ljudima koji su postavili pitanje na srpskom, a na engleskom ljudi koji su postavili pitanje na stranom jeziku. Ajmo iz početka, da čitamo. Koja takmičenja planirate da osvojite u 2018. godini? Stamenković. Sve. Da li ćete ikad praviti 3x3 klub, ako da, kada? Dici. Dici. To li mi novi pozdrav, samo da znaš. Kad kažeš 10, kažeš dici. Ne, nikad neću praviti 3x3 klub, zato što 3x3 sport je usko vezan za ulicu i nema, ja mislim, nikakvog smisla praviti nešto što nije u tom našem fazonu, ali s druge strane organizovat ćemo kampove koji će približiti naš način treniranja i naš način razmišljanja i pripremanja za takmičenja, tako da od sljedećeg leta sigurno možete očekivati u Novom Sadu, čak i u nekim inostranim gradovima kao što su Amsterdam, Bukurešt i još neki gradovi koji su u toku razvijanja tog brenda i sve ćete biti blagovremeno obavešteni. Adrian, why are
so awesome at handling balls. Like what kind of practice you usually do? Just dribbling the ball and playing all my life, and the reason why I was good in dribbling balls because I was not the fastest, I was not the strongest, and I was not the quickest player. So I also developed my skill of dribbling balls to use to cheat my opponent and to get him off the balance and get that easy shot. So that was the main reason why I like dribble the ball. Darko Đis, omiljeni film i serija i rival protiv koga najviše volite da igrate? Omiljeni, to je 2 pitanja, nije jedno, 3 pitanja bukvalno. Darko Đis, omiljeni film i serija? Pa uglavnom, zaista volim da gledam filmove i serije, uglavnom najviše i najupečetljiviji utisak imam od zadnjih filmova i zadnjih serija koje sam pogledao. Trenutno sam pogledao seriju Ranč, koja je sa celom glumačkom ekipom iz 70-ih napravila onako malo parodiju na kauboje, moderne kauboje u Americi. Omiljeni film, ne znam koji bi sad izdvojio, ali ajde kažem uvek taj Belci nemoj da skaču koji me privukao da se bavim košarkom. I rival protiv koga najviše volite da igrate? Pa, ne bih izdvojio nikog protiv koga najviše volim da igram, ali opet ponavljam taj Piran koji je onako najnezgodniji protivnik za mene i sigurno sljedeće sezone Zemun koga ću ja lično juriti bukvalno na svakom takmičenju. Zašto si izabrao baš kakav Futog da igraš za njih toko ove sezone, zašto ne neki bolji? Todorović 15. Pa ne razumijem ovo pitanje. Šta znači ono kad kažemo ko je najbolji Futog? Znači to bi trebalo da nema smisla po tebi. Simon Huangla, favorite basketball shoe to play in? This one I already answered the question. It's KD and it's customized. My friend drew this awesome with the marker, so I'll probably use it for next season. Hoće se doći u Ljubljanu. Tamo je bio challenger prošle godine, bit će sljedeće najvjerovatnije, tako da u slučaju da nam raspad dozvoli sigurno ćemo doći da se takmičimo i Ljubljana je grad koji ima 3-4 ozbiljne ekipe i uvijek bi bilo super igrati tu, mada sam ja već bio u Ljubljani i osvojio turnir koji se tada igrao 4x4 na trgu, na 2 koša, tako da eto, već sam bio u Ljubljani, ali si propustio da me vidiš moje lik i delo u upravljanju. Omiljeni NBA igrač i zašto? James Harden, pogotovo u zadnjih par sezona, obožavam njegov stil igre i najviše volim da ga gledam u zadnjih par godina. 44 B-ball, anything, your hoodie 3x3 and your short 3x3 please. Man, we had a contest that everybody, get free stuff, so we will do it also next year, so just be here and maybe one day you'll get it. Cvite ti, kada je sljedeća utakmica Chicago Bullsa i zašto baš to ime? Pozdrav Celac, to je jedna legenda. To je jako dobar lik, on se čak jednom prilikom usro izlasku, ali bukvalno. Mislim, nije se tehnički usro, ali mora promeni gaće. Tako da, Chicago Bulls nam je ekipa za rekreativnu ligu, gdje smo se skupili i vidjeli smo slučajno logo koji je Chicago Bulls, Bulls kao jaja. I bilo nam je toliko simpatično da smo nazvali našu ekipu po tome. I kada je sljedeća utakmica, ne znam, vjerojatno u januar, znam koliko i ti, što bi se reklo. Stamenković, kad i kako si počeo sa street basketom? Ja sam krenuo treniram 1994. godine, koš ispred zgrade koji je malo drugačiji nego sad je uvek bio tu, na Limanu su uvek tu ti koševi i jednostavno to nam je bilo neka vrsta odrastanja i to su moji prvi koraci sa street basketom, uvek smo bili na tom uličnom košu, igrali od 1-1, 2-2, 3-3, žmurke, tu smo se družili, pričali, zezali, tako da to je odmah taj dodir sa uličnim basketom. Kad imaš sljedeću utakmicu kakav Futog? Sljedeće godine. Nikola, sljedeće godine. S.M_14. Da li imaš puno novca? Let it snow.
klubu si počeo, zašto ne igraš košarku, a ne basket, igrao bi NBA. Može pozdrav. Bero XXZ, pozdrav za tebe. Zašto igram basket? Zašto mi se bolje i više sviđa i više volim da igram basket. Košarku da sam igrao u NBA-u, možda bi mogu da igram, ali treba da mi pozovu, pošto ne znam nikog tamo, ne mogu ja nikog nazovem. Ali cijenim tvoju podršku. Marko Barijelo 22, omiljeni fudbalski klub, da li me se jebavaš? Pitaš ovo pitanje. Ali ajde, govorit ću ti, na primjer, Vojvodina, Novi Sad, iako nisam bio na jednoj utakmici, nikad ne pratim rezultat, ali pošto sam osuđen reći, ja navijam za Vojvodinu. Opet poznaš li Nikolu Dupala? Brate, ti zašto? Koliko si pitanja postavio, nemaš? Ne si pravo na jedno pitanje, bre, nemaš. Znači, odmah ti kažem, nema glupih pitanja, ali ima glupih ljudi, tako da pazi. Piši jedan svoj prosječan dan, opet ti paziš na ishranu. Opet ti je. Strašno je, kako te ne mrzi ovoliko pitanja da postaviš. Ne pazim toliko na ishranu, ali da kažem, volim da jedem zdravo i volim da jedem ukusnu hranu. Mada od sljedeće godine sam zacrtao kao jedan godišnji cilj da pazim šta jedem i da budem u što bolje formi za sljedeću godinu. Jedan moj prosječan dan, u principu ako te zanima kako izgleda, imat ćeš i to priliku za vreme praznika, ćemo izbaciti kako su izgledali naši dani za vreme priprema u Abu Dhabiju, tako da prati se moje društvene mreže, pogotovo YouTube kanal i vidjet ćeš vizualno kako izgleda jedan naš prosječan dan priprema. Jana Borović, kako igraš košarku i da li bi volio da igraš za reprezentaciju? Igram brutalno košarku. Mislim da kad neko zna da igra igru, bilo koju da je, može da igra na svim nivoima, tako da to je moje neko, da li bi volio da igraš za reprezentaciju, ne znam da li si upućen, ali ja imam reprezentaciju 3x3 i osvojili smo 3 puta svetsko prvenstvo, tako da tu sam se profesionalno stvario nekako, da bi ti odgovorio. Zagor Rade, da sam metao pre 3x3. Naravno da smemo. Rade Zagorac je inače bio u NBA ove godine, razišao se sa Memphis Grizzliesima, prošle godine u Mega Lexu, sad je trenutno u Španiji. Jedna naša mlada nada košarkaška koja je osvojio svetsko prvenstvo juniorsko od 18 godina i tada smo imali priliku da mi kao senior igramo protiv juniora. Dobili smo ih, ali ne znam koliki bi rezultat trenutno bio, tako da je bilo veoma zanimljivo da odigramo ponovo sad kad ste porasli fizički stasali, tako da mi smo cijelo leto ovdje kod nas na Bulut Courtu, tako da kad god hoćete, dobrodošli ste i bilo bi zanimljivo da odigramo ponovo. Srećno nastavku karijere i očekujem da te vidim u reprezentaciji na leto. Apex 96, how can I become professional 3x3 player? I'm from Botswana, by the way, and I want to get to the top. All you need to know, and the simple and easiest answer to your question is just follow FIBA3x3.com, and you can see there the network of 3x3 competition and just start competing, and if you're good, you're gonna upgrade your team to the highest level, and that is World Tour. So it's just simple like is that. Zašto basket a ne košarka? Odrastao sam na tom limanu da imam milion uličnih tih terena i jednostavno taj način odrastanja, stil, taj neki stav, karakter koji ja imam i mentalni sklop i više me zanimala uvek ta ulična košarka i tu sam imao način da ispoljim cijelu svoju kreativnost, individualnost i autentičnost, tako da zbog toga sam izabrao da budem ulični basketaš. Relja Varagić 13, kakav bi ti osjećaj kada su ti rekli da igraš, kakav ti je bio osjećaj kada su ti rekli da igraš u reprezentaciji 3x3? Pa, to je bilo davno, 2012. godine. Mogu da ti kažem iskreno da se ne sjećam tog poziva i jednostavno u tom trenutku sport je bio na niskim granama i nisam dao neku veliku težinu to što ću kao igrati za reprezentaciju, jer me nije u tom trenutku toliko to pogodilo, ali kada smo osvojili to svetsko prvenstvo i kada smo shvatili šta smo radili, ona standardna sportska izjava naš bila veća od nas i te gluposti, ali stvarno tek tada smo skapirali
da smo zaista postigli nešto i zaista smo reprezentovali zemlju na najbolji način. Koliko si visok, kao tolariju Marko Kostić. Visok sam 191 cm ili 6'3" na američkom, ako se biti to na engleskom. Fabio Faneto 4. Which is your favorite number and why you choose that? My favorite number is number 11. I wear number 10 when I was young. Then my best friend at the time stopped playing basketball and he was wearing number 11, so I just took his number, and since then that is my favorite number. Kaz Baller 44. What is your favorite memory playing 3x3 and why? And who is the coolest man or woman in 3x3? And what is the secret to you and your team success? Borat, say hello. Borat, say hello. What's your favorite memory playing 3x3 and why? I think that 3-point shot over Mike Henry from United States, that we win our second World Cup with the national team of Serbia. You know, that is the thing that I always dream as a little, you know, winning 3-point against USA in the final. So I would say that is for sure my best memory. The coolest man or woman in 3x3, I don't know. Maybe Kunz guy, because he's 44 and he's still playing. So I would like to do that. Like you have 44 years and still playing, and all day you are with Herzegovac, and he's always happy. So I don't know how he managed to do that. I'm joking, but something like that. Woman, my favorite player is Jovana Vukove. She played for national team of Serbia. She was injured last year, but you know, she's quick on the feet. He dribbled the ball, and I like to watch her style of playing. What is the secret to you and your team's success? Just hard work and dedication, that's all. Hard work and dedication and passion for this sport. Jovana Marijana Zalić će igrati 1-1 protiv Trikija. Triki ne smije da igra sam, ubeđen sam u to. Triki, ako smije da igraš 1-1 sam, morat ćeš da me kontaktiraš. To su moji ljudi da kontaktiraš, ja menadžer. Upravo sam sad našao menadžer. Šalim se. Triki, ja ćemo igrati jedan basket sigurno. Ne vidim razlog da ne igram. Rodman Vanja Havis, kakav utog? Great, how are you? Da li može neko doći na Bulut Core da se igra s drugarima? Relja, Knez, može dođeš da igraš. Kad god sam ja na terenu, ti možeš slobodno dođeš, inače taj teren je ograđen i kontrolisani ulazak, ali ako ti se baš igra na mom terenu, možda dođeš svaki put kada sam ja tu. Također organizujemo ligu za rekreativce, za juniore i za seniore, tako da možeš uvijek da napraviš tim i da igraš s njima. Da igraš u ligi. Jelelova Maša. Will you join Ulaanbaatar Challenger 2018? For sure, that is one of the coolest challenger that we played last year, and next year certainly we will be there. Are you satisfied with the life? China May 7080. Cool name, cool name. Yes, I am. Why shouldn't I be? Da li su ti se snovi ostvarili po pitanju košarke? Se ne razumijem, po pitanju košarke 5x5 ili po pitanju 3x3. Svakako sam profesionalno ostvaren i zaista sam zadovoljan s čime god da sam postigao do sad. Znači da danas predstavljam da igram košarku i 3x3 bio bi izuzetno zadovoljan svojom karijerom, ali siguran sam da to nije jedino što sam uspio da uradim u svojoj karijeri i da će biti još dosta velikih uspeha u narednom periodu. To su u principu svi odgovori na vaše pitanja. Nadam se da sam pomogao da vam dočaram neke stvari, tako da želim vam srećnu Novu godinu, božićne praznike, lepo se provedite za praznike, pa se vidimo sljedeće godine i da napravimo još jedan zapis u istoriji sljedeće godine. Vidimo se.